puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke rukun Islam puniku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu romandom nindake poso kapatyakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sempurna padha dielinge wis wajine padha nindakake adzan wis kumandang wayahe sembayang diwajib dawuhe pangeran salat dadi cakake agama imam wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ngetoke tindak mungkar mari planisa jangkepe rayukane ditambah salat sunati do sembrono iku perintah agama keling ana donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa luwih sampurna yen berjamaah wis wadine padha dielingke wis wadine padha rindakake adzan wis kumandang wayahe sembayang tetepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ngetoke tindak mungkar mari planisa jangkepe prayogane ditambah salat sunati do sembrono iku perintah agama keling ana donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing suwasa yen kepareng besok munggah swarga wis wajine padha dielingke wis wajine padha nindakake adzan wis kumandang wayahe sembayang tetepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ngetoke tindak mungkar
prayogane ditambah sholat sunate do sembrono iku perintah agama ngeling ana donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Ya sahibuna dinul Islam ya qadamam bi Muhammad salam yura salam rabbi malikil alam ubul hidayah badimul Islam ya sahibuna sahibuna asasa dinul Islam ya khataman bi Muhammad falam yura assalam rabbi malikil anam umbul minal yadain dinul Islam sahibuna asasa dinul Islam ya khataman bi Muhammad falam yura assalam rabbil malikil alam umbul minal yadain Islam. Imolidin mabrur imolidin Patikal maqam mabrur imolidin imolidin mabrur imolidin patikal maqam mabrur imolidin imolidin mabrur imolidin
marhaban ya Nurul Mu'ini, marhaban Jatal Husaini, marhaban ala wassalam, marhaban ya khairu da'i. Tuh, Pak, Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jatal Husaini, marhaban ala wassalam, marhaban ya khairul da'i. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jatal Husaini, marhaban ala wassalam, marhaban ya khairul da'i. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jatal Husaini, marhaban ala wassalam, marhaban ya khairu da'i. tuh, Pak, Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jatal Husaini, marhaban ala wassalam, marhaban ya khairul da'i. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jatal Husaini, marhaban ala wassalam, marhaban ya khairul da'i. Ini anak perkumpulan dukun tombak ini, latihan dan sholawatan, nama olahraga. Ini agamanya Islam, berjuang telah berjasa, membela negara untuk nusa dan bangsa. tuh, Pak, Ini anak perkumpulan dukun tombak ini, latihan dan rawatan, nama olahraga. Ini agamanya Islam, berjuang telah berjasa, membela negara untuk nusa dan bangsa. Ini anak perkumpulan dukun tombak ini, latihan dan sholawatan, nama olahraga. Ini agamanya Islam, berjuang telah berjasa, membela negara untuk nusa dan bangsa. tuh, Pak, Ini anak perkumpulan dukun tombak ini, latihan dan sholawatan, nama olahraga. Ini agamanya Islam, berjuang telah berjasa, membela negara untuk
Ya Rasul Ya Rabbi asa Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asyadi bakarati Al-Fataya yatim rotal alamin Ya uhelal judi wa karomi Tuh Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asyadi bakarati Al-Fataya yatim rotal alamin Ya uhelal judi wa karomi Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asani wa darati Al-Fataya rotal alamin Ya uhailal judi wal karami Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asani wa darati Al-Fataya rotal alamin Ya uhailal judi wal karami Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asani wa darati Al-Fataya rotal alamin Ya uhailal judi wal karami Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asani wa darati Al-Fataya rotal alamin Ya uhailal judi wal karami Hafidhul ilah Assalamu alaikum Hafidhul ilah Assalamu alaikum Wa rahmatan lil Muhammadin Salam alaikum salam Ya Allah Ya Allah ya Subhan Tuh ha Hafidhul ilah Assalamu alaikum Hafidhul ilah Assalamu alaikum Wa rahmatan lil Muhammadin Salam alaikum salam Ya Allah Ya Allah ya Subhan Hafidhul ilah Assalamu alaikum Hafidhul ilah Assalamu alaikum Wa rahmatan lil Muhammadin Salam alaikum salam Ya Allah Ya Allah ya Subhan Tuh ha Hafidhul ilah Assalamu alaikum Hafidhul ilah Assalamu alaikum Wa rahmatan lil Muhammadin Salam alaikum salam Ya Allah Ya Allah ya Subhan Sodata mayatun Alhamdulillah Masya Allah Bisa bilillah Ono liyatina li maulidin Nabi Alas kulu doa li maulidin Nabi Tuh ha Sodata mayatun
Nabi Muhammad Sayyidil Anam alaihi salam alaihi salam. Hey, man aman aman, 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 Maulidin Nabi Sayyidil Anam, Nabi Muhammad ya Nurul Aini, Nabi Muhammad Sayyidil Anam Nabi Muhammad Sayyidil Anam alaihi salam alaihi salam. Tuh, wah, Man aman aman, man aman aman, hei, man aman aman, man aman aman, hei, man aman aman, man aman aman, Maulidin Nabi Sayyidil Anam hei, Nabi Muhammad ya Nurul Aini, hei, Nabi Muhammad Sayyidil Anam, hei, Nabi Muhammad Sayyidil Anam alaihi salam alaihi salam. dengarkanlah saudara-saudaraku, Aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu. Asyhadu alla ilaha illallah, Nabi Muhammad utusan Allah, kitab Al-Quran sebagai wahyunya, agama Islam yang dibawanya. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu. Asyhadu alla ilaha illallah, Nabi Muhammad utusan Allah, kitab Al-Quran sebagai wahyunya, agama Islam yang dibawanya. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu. Asyhadu alla ilaha illallah, Nabi Muhammad utusan Allah, kitab Al-Quran sebagai wahyunya, agama Islam yang dibawanya. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu. Asyhadu alla ilaha illallah, Nabi Muhammad utusan Allah, kitab Al-Quran sebagai wahyunya, agama Islam yang dibawanya. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu. Asyhadu alla ilaha illallah, Nabi Muhammad